Assalomu alaykum. Hurmatli mekanistlar, amansizlarmi? Gün ko'tarilib, soat 7'den 40 minut o'tdi tuğanlar. Bugün sulu 12 mart 2025 yıl Nokat Aral mal bozarında tuğanlar. Birden like basыңыздар, kommentari, жақсы ой пікір қалдырып достар менен бөлүшүп буйруса. Буйруса сіздерге жалаң ушул саануйлардын баасын тартып чыгарабыз. Ушул биздин Байкежи каналга сөзсүз катталыңыздар. Сіздерге ар дайым кызыктуу, пайдалуу видеолорду колдон келишинче чыгарып турабыз. Бисмилlah деп биз ишибизди баштадык. Бизге ийгиликти каалап коюңуздар. Лайкты сөзсүз басып коюңуздар. Соданын өтө кызыган жерлер тугандар. Nokat Aral mal bазарындабыз. Gün көтөрүлүп буйруса жер жагарып дегендей тоолордун беттери аппак кар. Күнгө чагылышы жакшы көрүнбөй калат экен. Жакындатайын десем. Саануйлар кандай болду? Баасы арзанбы, кымбатпы? Комментарийге жазып койсоңуздар, өтө сонун болот буйруса. Бисмилlah деп уже биз мал базарга, дар базардан кирип келдик. Биз саануйлар жака өтүп, саануйлардын баасын буйруса сиздерге колдон келишинче чагылдырабыз. Бул биринчи видеобуз. Буйруса 5-6 видео чыгарабыз. Erkek tırpoktor, urgaç tırpoktor, boz kısırlardı, boz kısır, koylar, eskiler, çılgılar degендей. Pauza kılbay barayınçı, pazarda жүргендей болуңуздар. Bismillah деп мына ушул уюздан баштадык. Канча бердиңиз? 140. 140 миң берди тугандар. Турпогу ургач экен. Канчанчы боласың бул ака? 3-чү боласың, а? Садырбайбы? Sütü kança var sütü? 4-5 sütü var deydi. Doktor Kokçu oyun kopmuş. Keyingi mına şunu bağıldı. Turpa urgaç eкен. Kança verdiniz? Ha. 115. 115. Kalandı aldarken bulandı. Ben içine batırlan ki ben narağım ben içime tuttuğum aydan koşuyorum. Turpa kançançı bulasa ka? Birinci? Birinci değil. Az. Sadırağı? Sadırbayı. Ha boz bu. 115 ming bağıtlar berip aytat. Mümkün bolşunca şunday realdi bolalar tartып чыгара келчи. Keyingi uyuzuna uşul. Kança verdiniz? 110. 110. Turpa urgaç erkekpi? Yok zaten özünde olur. Ha bu özü mü? Bu kaysilonda? Ha bir yaka qarab qarayбы? Ha. Erkek bular tutup. Ha, bundan bağıtasız onda. Bu boz bir kısır mı? Ya çünkü onlar kadar. Boz bir kısır mı? Boz kim boz? Boz mu gen? Pul kança bu? Pul kança gen dostum? 100 ming. Turpa urgaçı mı? 110. Urgaç kançançı bolası?
5-ci balası ha. Sütü qancha var ekan? 3-4 litr var deydi. Şunu bağıldı o. Qancha verdi? Sodağınız versin aka? Yaxsat var. Açığı aytdı 5-ci balası dep. Qancha ekan o? 120 deyapti. 120. To'rtpoq urg'och erkakmi? Urg'och. Qanchanchi bolasi? 3-chi bola. 3-chi bolasi ha? Sütü qancha var? 5 litr. Baş bolani ham sotib qo'ying. 5 litr ha? Qancha bağıldı o? Bağıldımı? 5 gacha bo'ladi. 105 minggacha chiqdi ha? Sodağınızı versin, jax satib olamiz. Yaşı qanday bu? 3-chi bola. Bu bozda radeni sataylı. Adamlar başına aylanıpay. Ha, keyinki. Qancha verdiniz? 92 verdim. 92. To'rtpoq urg'och erkak bu. Erkek. Erkak qanchанчы bolasi? İkinci de yapıldı mı? Ortada bir de şu maskenin üstü. Sütü qancha var ekan? O torpaq yemek. Ha, bo'ldi. Yaxshi. Maylanmasa жүргөн экен. Sodağınızlar versin, yaxshi turib olinglar ha. Açığını aytib qo'yganda ko'rdingizlar. Ikkinchi bolasi deydi, biroq 3-4-chi bo'lishi mumkin deydi. To'rpog'i. Sağın uylar jaqa o'tayli biz glавный. Qancha ekan shop? 150 ming. To'rpoq urg'och erkakmi? Erkak. Qanchанчы bolasi? Sütü qancha var ekan? Sütini de bilbeyim deydi. Qancha so'radi? Bog' bo'ldimi? Sodağınızı versin ha? Bog' bo'ldi deb deydi. Jap qancha ekan? 150. To'rpoq urg'och erkakmi? Erkak. Qanchанчы bolasi? Bu qanchasi bolasi ekan bilmayman. Sütü qancha var ekan? Ha, aytmadi. Bağılgan aytdim çay oldular. O sodağınızı versin aka. Allah birovniki ekan. Qancha ekan bular? 140. To'rpoq urg'och erkak. Erkak. Qanchанчы bolasi? 4-chi? Qancha bağıldı aka? 120 var. Sütü qancha var? Hadi yaxshi. Sodağınızlar versin ha? Yaxshi satib olinglar. Allah'ım portalchi. Ava pul qancha ekan? 30. 130. To'rpoq urg'och erkak. Ha, urg'och ekan ha? Qanchanchi bolasi ava? Ikkinchisi. Ikkinchi. Sütü qancha var ekan ava? Aytolmayman. Aha. Sabah 4 kun bo'ldi men sağganda. Ha, bo'ldi. Sağganda unda aytatelim. Oo. Buzdan ajraylik, hem bugün ajrayışım mümkün. Yaxshi. Qancha bağıldı ava? Ba, yem geldi. Ha, yem geldi mi? Bo'ldi. Sodağınızı versin ava. Jax satib oling. Yem geldim deydi. To'rpoqlarini nega emizbey qo'yadi, bilbey qoldim da shuni. Şap qancha ekan puli? 150 ming. To'rpoq qanchanchisi? Ikkinchi to'rpoq deydi. Urg'och erkakmi? Urg'och. Shap qancha bag'ildi? 125. 125. Mana shunda jelleri nega bunday qilib bilmayman biroq. Sütü qancha algan aka? 10 litr süt var deydi. Yaxshi. Bolasi o'zinikida, bu yerdan kelyapti. Atayımdan sınav o'tadi. To'rpoqni o'z bel jaqdan qurib olgan. To'rpoq o'ziniki emas, batani tekshirib o'tadi.
Bak ögey bala emes beken. Nak randoy beken balası. Kança eken pulu? 150 bin. 150 bin. Torpak urgaç erkek? Erkek. Erkek. Sütü kança var? Bilmiyorum yeme ektim oldu. Dersek Ha, yaxşı. Kança suradı sır bolbosa? Yok hali suraşmadı ya. Başta aldı ya. Torpak kançansı dedin ya? 5. Ha 5. Öte son açıgın aytıldı. Sütü daha bir 7-8-10'ga çeyen barıp şuyta? Bilmiyorum 2 gün oldu. Ha, Hem boldu. bildim. Oo. Az ananas. Doğru. 2 gün boldu deydi. Assalamu alaikum. Cep kança eken bula? 150 bin. Torpak urgaç erkek be? Erkek. Kançançı balası? 3. Sütü kança var ki ne kadar? 13 sütü var deydi. Tuğandar ne kadar? Cep kança bağıldı? 135 ha. Ya, sodan versene ha. Sakat bu hanım. 112 bin. Torpak erkek be? Erkek. Ha. Kançançı balası bol? Birinci bolası. Birinci? Ha. Ha. Sütü kança varken? Yarım çelek doğru sütü var. Şonda bir 5-6 varken ha? Var. Yaxşı. 115 boldu, 112 mi? 112 min ber tart. Birinci balası dedi. Maşallah, mına uylardı, cenleri. Assalamu alaikum. Cep kançıdan ken bular? 150. Torpaklar erkek be? Kurgaç. Buranın erkek, buranın kurgaç. Okşoş ha? Kançançı balları bular? Üçüncü. Sütler kançıdan varken? Sarkeç. Sarkeç ha, ondan. Kançıdan suradı? Kurgaç yok. Ha, sodanızlar versin ha. Kançıdan dediniz le? 150. Ha, 150 binden. 150 binden dedi. Bu ekli şu tıkanın 15 ya işi taytsaken. Kança verdinizler? Ha, Şunu koy bakın işte. kança verdiniz? 115. 115 verdi. Birinci Torpak balası erkek ken. be? Balası erkek mi? Balası Ya urgaçı ve. Sütü kança varken? Sütü bilindi yok, kança var? 8 sarkeç ha? 8 litre. Aha, yaxşı. Karaları kişine gene öyle. Soskaları. Tamam. Tam da iyi. İşte uylaram girip bir arzan uylar daha giriptir. Kança eken bulu? 180 lira otalım. Torpak urgaç erkek. Torpak erkek 180 bin deydi. Kançançı balası? İkinci balası ha. Sütü kança var? Baykacı degen. Ha. 10 litre. Saat geç 10 litre ha. Kança bağıldı? Jetken yeri. 130 çıkış oldu. Kaça? 130. 130. Aha. 130 bin bağıldı deydi. Gün çıkardı. Evet, çıkart alır. Yarım saatte birisi. Nalardı ki? Çok. Kaçıdan gel bunlar olsun? 180. 180 binden ha? Torpaklar erkek urgaçı. Ököten urgaçı. Kaçıncı ballar olup kaldı bunlar? 14. olası. Bu 4-cü, bu 3-cü balası ha? Kaçıdan bağıldı? Jetken yere. Bana bunu hala 130 130 binge verilmedi bu. Bunu çö? Bunu. Ha, bunu bağıldık ha? Sütler kaçıdan çıkartken? 15 litre, 13 litre. 15 saat geç. Yaxşı gene bu ne oldu ha? Kaçıdan dedin öz aytılış basın? 280 nerede ya? Ha, oldu yaxşı. Sodan versin ha? Buna tuğanlar aydan da tartıp koydu. Aman sütü 10 tağa garantiya deydi. 10 ta dedi emi. Anamdan 15 dedi. Assalamu alaikum. Kança gane gap bu? 200. Torpak urgaç erkek. Erkek. Kançançı balası?
Üçüncü balası deydi. Sütü kança varken? Ha. Kança? 15 litre geçse bir жақсы жемдер. Жақшы жемдесе 15-ке чейин берет де. Саар кеч, а? Саар кеч. Канча баа болду жеткен жер ака? 160. 160 миң. Бишкектен келиптир. Номер калдырабылбы? Онча ушундай. 27-07-47. Жақсы. Бул не деген парода өзү? Шибитпи? Ошончо. Налдагы шибитпи дейм да. Турпак. Эркек экен, турпак, а? Пул канча экен? 130 миң дейт. Канчанчы баласы? Биринчи, а? Сүтү канча бар? 6 литр. 6 литр дейт. Канчага баа берди? 112 беришти. 112 миң берди, а? Жақсы. Жакшы элеспи? Арзан кымбаттарын аралаштырып тартайлычы. Шеф канча экен бул? Канча? 100 миң дейт. Торпак эркек бургачыбы? Бургач. Канчанчы баласы экен? Экинчи. Сүтү канча бар? 5-6. 5-6 бар дейт. Ачыгын айтты. Канча багылды? Канча багылды жеткен жери? 93. Өтө сону. 93 миң баага тургандар. Ушуну багылтат го, эл өтө чогулуп калып турган, эмне болду? Канча бердиңиз? 116 миң. Торпак эркек бургачыбы? Бургач экен, а? Бургач. Канчанчы баласы бул? Экинчи. Шеп, канчадан келген булар? 130 миңден. Торпактар эркек бургачыбы? Бири эркек, бири ургачы. Канчанчы балдары? Биринчи балдарыбы? Сүттөрү канчадан бар экен? Багылды, канча кылды экен? 115 чейин багылып атат дейт. Сүттөрү 5-6дан бар дейт. Биринчи балдары экен. Улан көрбедім оштық малдарға. Бербедім әке. Туғандарына ушинтип биз видеобузду жыйынтыктайбыз. Алла разы болсун бардыгыңыздардан. Тарсак негизи мал көп, видеобуз көп болуп кетет. Ошого погода сон болуп ачылды. Баарыңыздар нурузуңду кабыл болсун туғандар.